Kuma Joweine iharurukaine na iremaine mugithi wa Sambaza Furaha Chris na Safaricom hugurite tushoine tutiganite twa kaunti ya Nyeri kuria mugithi uhurirwe Shavi tauni-ini ya Othaya. Muthendu mareheire iheo mwanya mwanya, twina mburi, twina nguku, twina irio cia mutu na maguta na kinya credit, twinayo t-shirt ciekuo, atimia tutimariganiro, twina leso ona riu thijaje kuraura thiini wa kaunti ya Nyeri, kwina maburi turoka tukamaene getha tumwire asante sana customers aitu ne gukorwo mutinyitireire miaka yo 24 na utukinyite ninyu mutumite mutukinye ho customer aitu. Aikari mekumite Ng'ongo na Ng'ongo ta mutumia uyu uria uraiguire rianirira ceceni-ini wendete ya Inooro TV okire kondo kahutie ende ainokia kahonie kuona inokiria mucie mburi mere riria aikari angi mehotanire iheo mama. Ye ndoka na witikio ria ngorire ni haha ndandera ngari enyumirie haha ni ria njukire thire ndoka mbere ndacoka ndathie thutha riria yo ndorotwo nderwo uria mama wina gitambaya kia redio ke ni ndaigua nie ndigukimenya niki nguheo no ria ndaigua ni mburi ndaigua ngenete na ndacokeria Inooro TV na Citizen Furaha Tele ni ndakena muno na ni ndakena muno ni Safaricom mahe nguku na ga shopping ni nguhota kuruga cabaci na gakuku gakwa ndikaruge wega na mutu na maguta mahe indo ciothe nginya cukari ndiramacokeria ngatho. Ukiuma tauni-ini ya Kiria-ini mugithi uyu werekeire nginya Mukurwa-ini kuria iheo itiganite cihotanirwo. Umuthi ndaigua wega muno tondu yani kwa ni ndaheo githimo ni ona ndingiuga atia ni no njokirie ngatho na njuge marathimo muno na Ngai marathime muno no mahe ugi no mahe okiririria no mahe wendani hotanira mutu shikari shube na maguta. Maafitha a Safaricom makirira customer ugitiri wa gikiro kia iguru riria marahuthira mitambo yao. Wateja wetu waweze kujikinga kutokana nao watu wanapiga simu, na sasa hii msimu ya Christmas na wakati wa holiday tunaona watu wengine wanapiga simu wanasema wao tunapiga kutoka Safaricom. Ukiangalia unaona hiyo sio namba ya Safaricom. Kwanza kabisa sisi tunapiga namba moja tu 0722 000 hakuna namba nyingine. Kitu ya pili unakuja unaambiwa umeshinda kitu fulani na ukiangalia unaingia kwa hiyo mchezo. Ningetaka kuomba wateja wetu wote, kama umepata simu kama hiyo, kwanza kabisa kata hiyo simu na unaweza kupiga kwetu kwa customer care na tunaweza kusaidia. Na kuwa tauni-ini ya Karatina aikari momereirie mbura nene magithia na mbere gukenerera mwago uyu. Tulipata mvua kubwa na pia wateja wetu waliweza kuvumilia hiyo mvua na kukaa na sisi, na pia hapo wateja wengi waliweza kuzawadiwa kutoka masimu, mbuzi, kuku, a lot of merchandise, na tunaendelea kuomba Wakenya waendelee kusikiza redio na Royal Media Services stations just to know where kwenye hiyo msafara inaelekea. Muthi ningenete muno tondu nie ndakora mugithi ndaigua Joy wa Macharia ndauga njuke nyone Joy wa Macharia live tondu mwonaga TV ni Friday nyonaga gikatika ndakorera rwimbo rwikatikwo nie ndambiria gukatika nirio mundu gwitwo Benjamin akinyona auga mundu uria wina madevu ni aina wega ni oke hatu muheke heo na ni ndakena muno tondu ndagia gicogo na ndiraheanite njogo yakwe kario ni ageni mokite gwakwa maratiga itari njogo na nikio aheana na ngoro theru na oheago icokagirio kindu na kingi tondu ndaheo kinene gukira kira ndiraheanite. Umuthi ngikongorera muthenya wakwa wa guciarwo Safaricom ni manduga na kunyitanira na kwao na Royal Media station-ini citu aria matukinyagiria mohoro maria tondu tigane kuhatukira nginyao ndigimenyire ni muroka. Mugithi uyu giterevwo ni amemereki a ceceni ya Inooro FM ucokire kuhungura matura maskuta na gia Kaja muthi wa rucio ukiraririo matura mangi ma Nyeri hamwe na Nyeri tauni cia Timau na Nanyukie. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyeri, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.